Watwa sobola ntsena mingisero mugana lona FM ko ifikile namuntlha ra vuntlhanu siku hi leri ra 29 ra n'hweti leya ya Mhawuri lembe ra 2025. Mina ni khalanga Pet Mathebola ni n'wana Ritsumati wa Jimo xitlhangoma xingetano wa jajana makona wa ndandadzi a ku amukela ka nangona ko Africa wa vulavula hi ku haxela wona T kusuka studio 1 Masingita Mall ile Giyani hlekani lowu wa Xikwembu. Mingisero mena a hi twi ku timhaka leti nga tikhoma namuntlha ku ri ra vuntlhanu ku nga va ku ri ti kusukela sweswi fikela ka hafu kupela awara ya 12 kasi ke anda ka hlokomhaka ta mahungu hi lava ku gimeta n'hweti ya vamanana. Xana loko mi languta leswi swi n'hweti yi nga fambisa xiswona mi vona ku va ku ri na n'hweti ya muxaka lowu swi ri na mbuyelo ke eka timhaka ta ku hluvukisa na ku antswisa swiyimo swa vamanana eAfrika-Dzonga ke. Se hi yo mhaka hi nga ta va nge hi ta va hi bula hi yo mhaka yeleyo laha ka hafu kupela awara ya 12 kufika kwele ka awara ya 1. Mukhomishinara wa maphorisa ku nga mukhomishinara Masemola veri tanihi vaaki mi nga heli mbilu yana ni mahlweni ma tshemba hambile ku mi kha mi twa hoyihoyi leyi ku vulavuriwaka ha yoho loko swi ta ka timhaka ta vukungundwani kumbe swihehlo leswi fambelanaka na vukungundwani eka ndzawulo ya maphorisa. N'wina mi ri yini ke loko xiyimo xi tani ku tshemba ku kona ke loko ri ku a ko vutisiwa mina mhani ta ko ku hava hikuva swi vona vanhu va kha va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona. Swi vula ku leswaku swi vula ku leswi hi vulavulaka hi ku tshemba a swi kona na ku mi ta va mi swi twile loko statistician general va vulavula va kombisa timhaka ta leswaku eka swiviko leswi nga nyikiwa ku kombisiwe ku maphorisa a va rhangi mahlweni ka vanhu lava va hleketiwaka loko ku tshika ku ve na ku tshoviwa a tindlwini kumbe ku ri na vugevenga byihi kumbe byihi handle ka loko kumbe ku fe kumbe ku love munhu hi ndlela yeleyo. Se hi ku va maphorisa va nghenaka kambe loko sweswo swi nga vangi kona veri mi nge va voni maphorisa va rhangisiwa mahlweni hikokwalaho ka ku va va nga tshembiwi hi ndlela yona yeleyo kumbexani munhu a ta langutela ku va va tshembiwa ha yona. Se i xivutiso lexi hi vutisaka na wena eka mhaka yoyoleyo laha ka xikarhi ka hafu kupela awara ya 12 ku fika kwele ka awara ya 1 i timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka toho hi nomboro yale ya ntolovelo ya 0860 0025543 kumbe mi kandziyisa rito eka 0657443911 hi ndlela leyi ta kota ku twa ku n'wangulo wa n'we eka timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga va ku hi ri na tona u nga va kha u fambisa ku yini. Mi nga tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za kumbe @Africa Munghana tanihi X handle leyi nga kota ku twa ku tlhelo ra n'wina ra mhaka hi rihi. Loko ni tshame ni kutani ni vone vaaki vo tala va kha va kayakaya le ekurhuleni ka tindhawu ta va Benoni va Germiston. Leswiwani swi ka swi vanga hikokwalaho ka ku va ku kha ku ri na ku kombisa ku vilela loko ku nga koho ehenhleni ka van'wamathekisi. Twanani ku van'wamathekisi va vilelela yini? Van'wamathekisi va vilelela ku va maphorisa va le ekurhuleni va le ku tekeni tin'wani ta tithekisi leti va vonaka onge ta ti lunghelangi ku va ti ri gondweni leswi va nge ri impounding. Se va ku va tereka se mfumo wu va xavelela ende masitoko hikokwalaho ka yini mfumo wu va xavelela. Mfumo wu va xavelela hi ku a wu le ku tiseni timhaka ta vutleketli hi kenela hi ku mfumo hi wa u fanele u tiyisisa leswaku ku na tibazi ku na switimela leswaku vanhu va papalata ku tirhisa tithekisi leti ti lavaka ku bona va lava ku ti tirhisiwa hi nkani vona vinyi va toho. Se va ta va xavelela va ta kwihi hi ku a va na swin'wana leswi va nga ta nyika vaaki va ku ku na mabazi hi laha kumbe va na swin'wana va nga ta nyika vaaki va ku ku na switimela hi leswi hi ku i vutihlamuleri bya mfumo ku vona leswaku vanhu va va na timhaka ta swa vutleketli ti va susa ka ndhawu leyi ti va yisa ka ndhawu liya. Ene hi wo mfumo lowu wu nga tsandzeka ku lunghisa timhaka ta ku loko munhu a ya ntirhweni i fanele a suka Soweto a ya Joni hikokwalaho ka yini a nga tshami kwalaha Joni hi mhaka ya ku yini hi mhaka ya ku va tsandzekile ku cinca leswi a swi endliwe hi timhaka ta apartheid hi ndlela yeleyo. Loko va ku thekisi ri hlakarile a ri ringanelangi ku famba patwini swa terekeriwa sweswo mi la ku ndlisa ku yini
kamba hi ku tukuwe committee timhaka mingiseri Munghana Lonene FM hi ta bula na vativi hi tlhelo ra timhaka ta swa mintirho ya maphorisa na vugevenga hi tlhela hi bula nakambe na va commission ya ndzingano wa rimbewu sweswo hinkwaswo kwala ka Munghana Lonene FM nhlekani lowu wa Xikwembu kasi va SADC University of African Medicine va ta va ri kona na vona namuntlha ta va ka hi bula na Professor Mbayimbayi Hlathi hala mpfungwe wa nongonoko kwalaha ka va 10 minute hi nga se ba awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yaleyo se hi ku tumingisela mina 0860 002 543 kwala nga ningisela ri kona la Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo kumbe u yi kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za hi ndlela yoyoleyo a hi ku tumingisela mina ku wena u ri yini wena i ta va ri wo sungula nhlekani Botamin. Mpfukile na mumeleri. Oh, hi lava lava n'wina mi ri. Hayi pfukile. But man na ku ta yi na tlhelo rin'wana ra ku hambana matlhelo yo tala ya. Hi mhaka ya ku va ri a ku na mintirho South Africa. Me ni swi vona hi ndlela ku mintirho yi koho South Africa yo kuma hi vanhu va ka va nga va le South Africa. Hi ku loko yo endla yo ya ka matraka kumbe ya kwini mapurasini kumbe ti-restaurant ya buka swa ku na vamani va kwini njhani ni ta swona swa mintirho hi kona even ti-garage loko yo khipa vanhu lava hinkwavo mi vula swa ka vanhu va la South Africa ku nga xota vanhu va nga ku va kuma mintirho kasi moni vutisa xivutiso okay just no kombisa but hi ku ya hi mehe mintirho South Africa yi koho yo kuma hi vanhu lava ka va nga ri va le South Africa yi nga yi va kona mintirho yi koho matrakini kambe hikokwalaho ka yini yi kha yi kumiwa hi vanhu vo ka va nga ri va le South Africa nkinga vathori va lava cheap labor kahle kahle hi lava balekelaka kona loko a ku nga ri swona Boetpeti ku ya hi mehe loko vo khipa vanhu lava va vona ti-percent ta vo swa vanhu va le handle lava va nga kuma mintirho a South Africa va ngani hi nga kota ku hi mecha ku sala vatsongo ku sala maybe 10% yi nga ta kala mintirho mara sweswi ma vona ti-percent ta vo ta vanhu va le South Africa ti le henhla ngopfu wa tindhawu leti nga ti mention hinkwato ku tale vanhu va le handle even garage security vanhu va le handle se mavonelo ya mehe Boetpeti a ku va wela va na siku ra kahle siku ra n'wina ri vele kahle na n'wina buti wa mina a khensa swinene 0860 002 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela n'wina mi ri ta n'we timhaka heti nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta ka wena studio 1 ila hi nga kona emasingita nhlekani lowu hi tari hi ta ka wena msumbunuku na hi ravuntlhanu hi ri kwala ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi tweni wena committee timhaka nhlekani Hi, bot hi pfukele hi nga vona bot ni na khumba leya mathekisi leyiwani ni twa ku mfumo wu le ku xaveleleni ka lava mathekisi wa tsandzeka ku humesa mabazi na switimela xivutiso i ku kasi taxi yona a yi na lunghela ku yi va yi rhwana vanhu yi tlakula ikhonomi loko mo languta ku ya hi system ya vutleketli eAfrika-Dzonga handle ka loko ri ku swi cinceni sweswiwa loko vanhu va fanele va ya mintirhweni vutihlamuleri bya mfumo ku vona ku vanhu va ya mintirhweni ivi hi yo mhaka va fanele va humesa tibazi na switimela vutihlamuleri bya mfumo ku vona ku vanhu va ya mintirhweni kasi loko ku tumbuluka timhaka ta mathekisi a ku ri hina vo loko hi tiyela a ku xaveni hi famba hi minkarhi ya hina hi nga ri leswiya swa ku ni famba hi 7 kumbe ni famba hi 5 na madyambu
hi yo mhaka mi kume ku na sweswi a va sendla nawu Afrika-Dzonga handle ka loko ku ri ku na swi nga va swi ni tlurile wa ku va pfuneta van'wamathekisi hi swa timali. No, ya twala yona ma kahle u humese ti-permit mavona na le ka tithekisi ku ri ti tleketla lavo ya ku xaveni hi nkarhi wa vona na lava va lavaka special price. That's why na ti-taxi leti ti rhwalaka vatirhi hi nkarhi wo karhi ti va vuyisa hi nkarhi wo karhi lowu nkarhi wun'wanyana na bazi a ri nga ta wu fikelela because taxi ya swi kota ku layicha 15 and then vanhu va 15 loko va tiva ku na taxi yo karhi va na nkarhi wa vona mara bazi loko rhwala vanhu vo tala a lovi ku accommodate vanhu hinkwavo mara ka taxi swa olova. So taxis va na right ya ku va yima va tereka mfumo wu ndla swilo swa right. Kambe ku fana na lava nga tereka sweswi ma swi tiva ku hikokwalaho ka yini va tereke sweswi? Va complaina hi ti-10 va ri ti-10 seater. Va ri why mfumo wu phawunda movha leyi rhwalaka 10 ya vanhu va tshika leswa ti-Uber kumbe ti-Bolt leswa ti-7 seater ene ku ri na swo swi le ku endleka mali ku fana na thekisi. Kambe a vo yi impounda hi mhaka ya ku i 10 seater ntsena. A ni ri kumbexani swi ta lava mi tlhe mi ya swi languta kahle a ni ri loko mi nyikiwa permit yi fanele yi vulavurisana na movha leyi mi nga nyikiwa yona. Ntiyiso walowo. Se loko n'wina mi ri na permit ya 15 seater mara mi famba hi 10 seater ha swona? No, loko ni ri na permit ya 15 seater ni kuma ku ni na 10 seater ya a bodini ka Department of Transport va fika va hunguta ti-seat leti ta 5 ku sala 10 ku droka movha ya yi va yi droke 10 seater. So mara xivutiso i ku why government yi pfumelela lava fambaka hi ti-7 seater va renka va nga na permit? A va renki va renka i ku renka leswiya hi swihi? I ku renka leswiya because ku hambana ka kona i ku taxi va yi teka kwini a renkeni kumbe a xitarateni ku na lava va tekaku a ndlwini va twisisa. So swi vanga ku problem ene ka ha ti vona ti-problem hi ku loko ma langutana kambe ku renka a va na renke. A ni ma swi vona swilo leswa ti-Uber na ti-Bolt swa ku sungula nyana mara mi languta in 10 years time swilo swa swi tala na yona renke. Sweswiwani vo lava ku vanhu va swi tolovela va swi rhandza na hina mara ku tlhela loko va karhi va kula miehleketo ya vona yi ta va kona ka ku why ku nga vi na leti ti yimaka ndhawini yo karhi vanhu va kota ku ti fikelela mantwisisi ka ndhawu leyi ka sport lexi nga busy. Sweswo a hi swi tshikeni a ni ho swi hleketelela kambe a hi vulavuleni hi leswi hi nga ka swo sweswi. Leswi hi nga ka swo sweswi i ku loko ku ve thekisi a ri lulamelangi ku va ri tleketla ku ya hi milawu leyi va nga yi veka a ku rhuleni a va ri ku ri tekeni hi laha swiyimo xi nga kona sweswi. Ene va teke ti-taxi ta 17 ntsena 17. Kahle mfumo wa hina ka taxi industry a wu le ku hi pfuneni but loko mo languta ngopfu na la Limpopo ne ku sukela hi nghena ka xidemokirasi hina hi tirhisa ti-permit leti nga humesa hi mfumo luwa wa xihlawuhlawu. Hi mpfhuka Mandela nghena government ya ANC a yi tshama yi hi pfuna hi ti-permit ha tirhisa teta ta apartheid. Se va ri better life for all kwini mi nga hi nyiki na permit. Mativa hi ta ze va vitana lava mathekisi lava va ti-permit va ta hi byela ku xiphiqo kahle i yini. Va ta vulavula hi timhaka leti ta tiphumende leti mi vulavulaka hi tona hi ndlela yaleyo kambe ni mi twini mingisero wa mina khensa swinene 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi amukeleni n'wana mingisero hi twa ku yena i yini i nhlekani mi amukerini.
Mipfuki hi pfukele minjhani papa ma hi languta leyi ya mathekisi ku na swilo swimbirhi swa ni kanganyisa lawani. Xo sungula hi lexiwani, tithekisi leti ti tekiwaka tatani Khalanga ti tekiwa hikuva a ti lulamelanga ku tirha apatwini. A hi twisiseni point yaleyo yo sungula. And then a tithekisini loko mo va na nkateko mi ya a renkeni mi kuma thekisi yin'we yi ri endleleni yi ri kahle. Tithekisi ta 10 leti ta ku halanda ka yona ti tirhisa registration yin'we. Mi kuma thekisi yin'we yi ri na tithekisi ta 10 leti tirhisaka the same registration. And then loko mi ti landzelela a swi letiya ta 10 ti ta ku hi le ndzhaku ti va ti nga ri na mithelo. Yin'we ntsena leyi yi va ku na mithelo. Se loko vaphorisa va yima apatwini lava board va zama ku va va lunghisa timhaka letiwani. Hina hi tlhela hi bahuwa hi ku avele ku endleni kahle ku ri ku vele ku lunghiseleleni ka hina. Loko mo khandziya taxi sweswiwani yo suka a Benoni ya a Brakpan sweswiwani ya a Joburg, yi boxekile. Mi famba mi kha mi vona xikontiri ku na goji loko ri kona mi kota ku ri vona mi kha mi ba hi moya swi nga heli. Yi suka la a Brakpan ya a North Street. Mara hi tlhela hina hi bahuwa hikuva a swi leswiwana a swi le ku a swi kahle leswi va swi endlaku a swi le ku. Why hi nga pfumeli ku ri ku va na vululamisi byo karhi ku ri hi kota ku endla swilo leswi swi nga right na. Hi nga tshami ka swilo swo ka swi nga ri right hi omelela ka swona. A hi cinceni, a hi fambeni na minkarhi hi cinca hi pfumela ku swilo leswiwani a swi ri swa nkarhi woluwani. Government yi vulavule timhaka tin'wana yi ku ri hi kombela lava nga na tithekisi letiwani a va tisi timbirhi hi va nyika quantum yin'we. Mara vana a va comply. Se government yi endlisa ku yini ku ri kun'wanyana na hina hi yexe a hi veneni na vutihlamuleri vanhu va hosi loko a ri nga swi ta ku hina hi hexe mi vula mani la mi vula vakhandziyi kumbe mi vula vinyi va mathekisi? Ni vula hina hi khandziyaku tithekisi. Bomphet hi nga pfumeli ku khandziya thekisi leyi mi kuma ku xitulu xa kona loko mi tshame ka xona lexi hala nyangweni mi balansa hi xibakele mi khiketelela hansi la ku nga boxeka futhi a mi swi tiku mi ta vaviseka ku fika kwini. Kambe mi nge swi koti ku ala hi ku za mi ya laya n'wina mi lava ku pfuneka, mi lava kusuka ka ndhawu yo sungula mi ya ka ndhawu ya vumbirhi. Se mi nga tlhela mi fika mi ti lawula mi ri haxa n'wina? A hi mhaka ngopfu ya ku tilawula Bomphet. A hi pfumeleni ku ta ku loko o ti toloveta ku vulavula swi nga va swi onhela ka vanhu vo ka va nga koteki ngopfu ku twisisa ni. A hi endleni leswaku ku hi vulavula ku a hi le ku khomekeni kahle. Tithekisi leti mi hi nyikaka tona service a yi kahle. Hi nga swi endlisa ku yini ku hi antswisa matirhelo ku n'wina mi pfuna hina na hina hi pfuna n'wina. A ni ho pfunana mina na vona ma swi twisisa. Mi dlilerini ku ya taxi rank? A taxi rank last week ni khandziyile hi Mugqivela. Swi nga koteka swilo sweswo mi swi vulaka swa ku mi fika a taxi rank mi ku n'wina mi na mathekisi yo hlakala la a hi ringeteni ku cinca? Bomphet ni vulavula ntiyiso a renkeni ku na vanhu vambirhi lava va nga kotaka ku twisisa mara vanhu vambirhi va nga twisisi hi mhaka leyiwani. Sweswiwani loko va kha va vulavula hi timhaka ta tithekisi ve le ku hambaneni vona va ri vambirhi. Ni vulavula na n'wina sweswiwani ni ri la a Benoni. Ve le ku hambaneni vona hi voxe ku ri why ku nga endleki swilo swa right. Ku na vanhu lava nga le ku hakeleni ka ti-installment ta tithekisi ene loko va nga hakeli ti-installment ta tithekisi ta vona va ta teka tithekisi ta vona. Ene loko vo ka va nga yi languti hi ndlela yaleyo Bomphet yi ta hi vavisa ku tlula na mpimo. Leswi ni vavisaka sweswiwani la ni nga yima kona sweswiwani Bomphet hi teri loko hi tirha hi vana ni moneni ka xikombiso xo ka xi nga hayi kumbe mi nga si nyika xikombiso. A hi sunguleni hi twa nhlokomhaka ta mahungu yi khomeni yana kwala ni ta vuya ka n'wina ni mo ni khomela tani hi twa ku mahungu ya misava awara ya n'we ta emiseko yini mani nkosi na tinhlekani rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM koma ndlela a hi amukeleni hi ta ya mahlweni na nhlokomhaka ya hina kambe hi mani twa xikombiso lexi a ni lava ku nyikiwa xona hi muyingiseri loyi yalani mahlweni khensini ku va mi ni khomele riqingho rorolero muyingiseri a mi kumela ku ni nyika xikombiso xa ku yini? Okay, xikombiso leswiwani na khefa Dakhalaka
ku na vana lava ku exikolweni namuntlha ni vana na vona va disturbeke ngopfu hi mhaka ya transportation ene ku hava na munhu na wun'we la a nga ka taxi industry ni nga vulaka ku ta ku swa n'wi vava sweswiwani leswi vulavurisa hi mhaka ya ku ri loko tolo va karhi va vulavula wun'wana u vule ku ta ku fambani ka ti-bolt ta n'wina fambani ka tiyiniyini ta n'wina la mi kuma ku ta ku van'wani vana va hela va hakela 800 rand ku va kusuka ka point yo karhi a ya ka point yo karhi okay la mina ni ya ku kona hi lani botsete a va pfumeleli ku ta ku loko vona va ha lunghisa timhaka ta vona to karhi swi nga affect vana lava vo ka va nga tiveki nchumu lava lavaka ku ya exikolweni ku ta ku mindzuku loko va kula a va kuli va ri na something hi ku loko mina na n'wina hi endla leswi hi endlaka swona hina hi nge le ntirhweni a hi vileli ngopfu ku ri mindzuku ku ta humelela yini kumbexani hi nga yisa mapapila ya ku ta kombisana ka doctor kumbe swin'wana na swin'wana hi hemba mara vana va xikolo ku bisa subject yo karhi hi siku rin'we u luze swilo swo tala ngopfu a ni lava ku ta ku loko vanhu ho va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta transportation a hi hleketeleleni na swihlangi leswi swo vo hina ku ri swi nga vi madhomu ngopfu swi fana na hina hi nga madhomu mindzuku a swikulu swi va swi tlharihini hina hi nga madhomu va mani la ni mi twile vutovela hlayisekani khesile tlhelo ro na ri twa tlhelo rorolero kambe a mahungwini mi va twile veri vanhu va chava na ku tirhisa timhaka letiya ta ti-e-hailing swivutiso ku ta va ku ri mi chava yini ku tirhisa sweswo a hi yeneni mahlweni na yona mhaka leyi hi bula hi twa tlhelo ra n'we na timhaka tetiya hi nga ti koxometa ya ku sungula hi leyi ya ku na nhlengeletano ya maphorisa laha na mukhomishinara wa rixaka va nga kombisa timhaka ta ku a va kombela vaaki ku mi nga lahli tshemba eka vona va ha ri tiyimiserile ku va mi korhokela hi ku tshembeka hi ndlela yeleyo kasi ke yin'wana mhaka hi yaleyi ya ku hi ka hi gimeta n'hweti ya vamanana migingiriko leyi nga va koho eka n'hweti leyi na leswi swi nge le ku endlekeni kwala hi nga koho ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana mi vona vamanana va ri ka xiyimo xa njhani loko ku ri na n'hweti ya muxaka lowu swa pfuna ke kumbe ku antswisa swiyimo swa voho vamanana lavawani 0860002543 kumbe mukandisa rito ka 065 hi ndlela leyi hi ta kota ku twa tlhelo rero ra mhaka kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni muyingiseri loyiwani hi twa ku yena u angula ku yini loko timhaka ti te tani inhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani ni hatliserile kambe mhaka yaleyo muyingiseri wa mina leyi ni ta tsakela ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka ni ri mhaka leyi ya ku ku na van'wamathekisi va nga ku terekeni kumbe va nge le ku kombiseni ku vilela a tindhawini ta ekurhuleni ku nga le tindhawu ta Benoni tetiya hi ndlela yaleyo va nge le ku kombiseni ku va vilela hi ku ku le ku tekiweni mathekisi lama va tirhaka ha wona ku tekiwe ku tlula kwalomu ya ka 17 wa mathekisi lama ma nga tekiwa hikokwalaho ka swiphiqo swo karhi leswi va maphorisa ya le ekurhuleni va ngena va nge pfumeli ku mathekisi lamawani ya mahlweni ya korhokela vaaki ku ve a ya fambisani na milawu na mafambisele ya timhaka ta mathekisi hi ndlela yaleyo se loko va ka va kombisa ku vilela swi kahle kambe xivutiso i ku va mi pfumelelake mi ndla leswiya swo nghena ka app mi vitana yin'wana ya timovha ti ngo ta kunene kumbe va lava nga na tona timovha va mi khandziyisa ke hi hala tlhelo mfumo wu le ku kombeni ku heyi wu le ku ncengeleni mani kambe xivutiso ku va fika njhani ka ku ze va fika va nyangela hi ndlela yaleyo ku nga va ku ri swikombiso swa ku va pfumela ku na voho tlhelo ra voho a va le ku ri tirheni ku ya hi laha a va fanele va ri tirha kona ke i mhaka yin'wana leyi hi ta tsakela ku twa na n'we mi angula eka yona nomboro hi leyi 0860 002543 kumbe mi kandisa rito ka 065 7443911 ndlela leyi ta twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yoleyo mi nga tlhela mi tirhisana mathebula dp@sabc.co.za @Afrika Munghana ex handle hi kota ku twa tlhelo rero ntari hi ta bula na professor Dumisani Mabunda hi ta bula na vona laha mutivi wa timhaka ta swa vugevenga kusuka a University ya Afrika-Dzonga ka College of Law hi ta va hi languta ka nhlengeletano leyi nga va koho ya maphorisa ya vo 27 leyi rhurhiweke eAfrika-Dzonga le a Western Cape a Cape Town se hi twa ku kahle tinhlengeletano ta muxaka lowu ti va ti nga ti pfuna njhani loko ku langutiwa ka timhaka ta ku lwisana kumbe na ku vona leswaku vugevenga
byi hetelela byi herisiwa hi ndlela yaleyo. Timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu na tona i timhaka tin'wana leti kombaka ku tlakuka ku ya hi laha va xiviko xa maphorisa va kombisaka koho. Hi yo mhaka hi ta bula na va khomixini ya ndzingano wa rimbewu ku kumbexani swo va swikombiso swa ku tanihi khomixini na n'we mi le ku tsandzekeni ku tirha ku vona ku kumbe timbewu leti timbirhi ti swi vona ku ta ringana. Se ta bula na vona hi ndlela yaleyo. Se hi ku tumingiselo mina 0860 002543 u kandziyisa rito hi ndlela yaleyo hi nga twanana ku ya mahlweni. A hi n'wi amukeleni mingiselo loyi nhleka. Khalanga mjani? Hi pfukeli papa minjani? Na hina hi hlayisiwile. A kenza. Ya hayi loyi a nga na swi tiva ku ri ko tala mi ta ku a swi ni pfuni nchumu laha vulavulaka laha i member ya palamende ya rixaka. Se lexi ni lavaka ku vulavula xona hi ku komisa i ku swilo leswiwani hinkwaswo swi ndhewula aka mfumo ka ku debya ka mfumo wa hina. Ene ni vula leswiwani munhu loyi a vulavulaka ni n'wana loyi ni nga kula ka ti-transport leti ti va ku ti kha ti suka na loko namuntlha mi vona ku ri na renke leyi sukaka vo Elimi ka Joni. Swilo sweswo hi laha ni nga kulela koho ni kurisiwa hi mutswari wa mina a ri yehe a nga sungula tindlela teto. Kasi ku hala kaya ka renke ya Hlanganani ka vakokwani wa mina laha ku nga tswariwa mhana mina hi ku nga sungula yoho mhaka ya renke. Se ni na experience hi ku na me loko ni kula ni fike ni ta wela ka yoho. Mi nge ni mi byela lexi industry leyi ya mathekisi lexi hi nga hlangana na xona hi ku ni vili ku hala kaya ni tirha ni ta Joni ni ta fika ni tirha. Vanhu lavawani rixaka leri ri dominataka ka timhaka ta swa vutleketli i rixaka ro karhi leri va maboxa ndleve. A henhla ka sweswo ku ta ku fika ku va na vanhu lava va nga va mfumo va ta ku va ta endla bindzu leriwani va ri hansi ka vanhu valava va vona va xava ku mathekisi lamantshwantshwa mi ma vonaka lavaya va karhi va tirhela at the same time. Lomu ya tihostele la Joni la na maphorisa a ya ngheni u yiveriwa xilo loko xi fane xi za xi ya nghena hostele va fika va yima gedeni ni lahlekeriwile thekisi yi ni komba satellite. Loko ni fika ni yima handle loko ni yimisa maphorisa va ku lava backup. Sweswo swi nikile matimba ka vurhangeri bya mathekisi ku tiva ku hina ha tiviwa ku ri hi tinkavi loko hi huma wa vulavula ha duvula. Swi endla yini na? Swi endla ku ri loko ku kumeka ku karhi ku ri na swilo swo fana na sweswi leswi ni vulaka ku ri xaka ro karhi ni ta mi nyika example laha Dube hostel ku akiwe miako yikulukumba ngopfu ya tifulete hi government ya hina ku ta tshama vanhu. Loko va ku va allocate vanhu vona va lavawani va vutleketli bya hina va yima va paka timovha ta vo laha va ku laha a hi tshami hina hi mikisana na van'wana. Loko mi lava ku nyika vanhu a ku ngheni hina na vana va hina a hi lavi rixaka rin'wana. Tindlu letiya ti le ku mbindimukeni loko moya mi teka swinepe mi ta swi vona ku tibiliyoni ti lahlekile South Africa. Mfumo wa chava ku teka vulawuri hi ku chava rixaka ro karhi. Se sweswiwani laha ka timhaka ta permit loko mi ya apply permit a government yi fika mi fanele mi vula mo ku mina permit ya mina yi ya suka a renkini ya ka Diza yi ya hundza ka N'wanyamani ka Chavani ka Mbokota Sheli ya fika a Elimi yi yima kwini ivi yi suka Elimi yi tlhelela ka Bungeni hi xitarata xini na xini swi va swi tsariwile laha ndhawu ka permit. Mara all of a sudden loko un'wanyana a ya sungula ku aka molo le a va yi ti ya lunghisiwa vo suka nampundzu va ku n'wina va fight fambani le ivi va fika va teka renke liya. Tithekisi leti ni nga na tona laha Joni ni mi byela ntiyiso ku ri hi ku yi languta ntsena ma yi vona ku a yi hanyangi fasteren a ku na tidiski a ta ha yi ti ya thela. Ni kale ni ya vutisa loyi a tirhanaka na swona ku hikwalaho ka yini swi va so va ku vanhu lava va kumeka va ka tithekisi leti hi mhaka ku a tirhobotweni leti nga na tikhamera ti yini to hundza tikhamera speed trap ti na mathikithi yo tala swinene. Se loko munhu a ya ku theleleni va fika va kuma ku ri u fanele a rhanga a hakela ivi va phaphata mavoko va ku endla ti-arrangement ta hakela katsongo ivi va n'wi pfumelela a thelela a famba a nga ha hakeli a nga handli nchumu se ivi va bloka. Se ti le ku tirheni mara vinyi va tona ka system va blokiwile ene maphorisa ti hundza mahlweni ka vona masiku hinkwawo. Ni mi byela ku loko yi yimisiwa taxi ya kona ya yima le ku chika driver xin'wanyana xicava xin'wana xa ritshuri xi a hlambana tsutsuma xi ya le ku nga na maphorisa. Loko xi fika le
andaka minute se xi tlhelele movheni movha liya ya mi overtake ya famba yi ya ku tirheni every day mina ni le ka e-hailing sweswiwani leswi swi humelelaka laha ka e-hailing a swi endleki u va na app ku ri ku a wu hundzani emavokweni ya Department of Transport u fanele u ya producer va ka Uber va ta ku byela ku ri tisa phepha leri va ku kambela na tintiho a wu na crime ivi ti vuya Pitori ivi va kota ku endlela ivi va teka na movha ya kamberiwa yi vuya ivi endzhaku ka swona va ku phepha ra ku huma ka transport ku u aplayerini ku operate wena la South Africa ri kwini ivi le ka Department of Transport hi hakele mali ivi va tlhela va hi nyiketa yini receipt ya komba ku munhu loyiwani u yimele permit ene ku landza nawu a yi fanelangi yi teka 90 days yi nga si vuya mara loko se hi karhi hi rindzerile hi ya teka vo ma 3 to 4 5 years a yi vuyi loko hi Uber yi ku sweswi ha ku bloka hi lava ku humesa permit hi tsutsumela ka transport Department of Transport yo fika yi tsala phepha ri ku phepha leriwani ri komba ku munhu loyi i yimele permit u aplayile nandzu wu na hina kambe va chava yini ku humesa permit leyi hi ku vona ka n'wina ni ta mi byela ivi le hansi leyi xilipi lexi a hi nyikiwaka va ku teka xilipi lexi mara a xi ku pfumeleli ku ya a ku tirheni yimela permit ivi loko hi rhumela ka Uber ku wa vona veri ya ha ri ka progress Uber ya ni unblocka ni kota ku tirha hi ku a hi nandzu wa mina ivi Department of Transport mindzuku ye a hi yimela masiku a airport a hi a Pitori dorobeni hi tirha ku vava hi mhaka Department of Transport yi fika yi veka maphorisa lama ma impounda ku timovha ta hina 20 to 30 cars every day and va lava 6,000 ku va u kuma movha ya wendaku loko yi ripela yi ri leni mali ya gonya why mi tekeriwa movha a wu na permit leswi ni nga aplya hi na backlog ivi ni ya hela ya Madala side ni fika ni kuma n'wana ka hi wata va hi hlupha hi ti-permit va ku tisa 1,500 u humesa 1,500 munhu a nghena hi le ndzhaka nyangwa a ya vuya va koho lava hi tirhaka na vona va nga tikhoma ti-permit movha ya kona yin'wana ya ha ku fika nyana hina vo 4 years hi karhi hi ri kwala ha ringerile mara yona se yi kota ku nghena airport yi kota ku ya hala why hi vunkungundwani lebyi byi nga tala ka timbabva leti ta tihanyi ta swidlayela leti ti nga varhangeri va hina va tsandzeka ku teka nawu va wu tirhisa wu karhi wu ri kona se hi le ku hluphekeni a swi nga heli sweswi timovha leti va ti impoundaka a vo impounda movha va ku yini va fika va languta ku yi lungherile tin'wana ti tekiwa hi ku movha ya kona a ya ha ri na tihendlela ku pfuriwa hi ntambu kun'wanyana ku bohiwa hi nsimbi leswi nga dangerous aka tisiti to humese tinsimbi lerero na loko movha yi boha briki yi nga chayisanga loko i khumba nsimbi liya se i guleke matini ku na accident yo vavisa movha i nga humangi ndeka yona yi nga fayekangi hansi laha phakati ntsena se government leyiwani hi mhaka ya ku ku na lava va nga na xiave xa ku va va kumeka va kha va xava tithekisi hi ku swilo swa tithekisi a ku na audit yi ta ku yi fika yi ku we i na business a ku na audit yi ta ku yi fika yi ku wena ti-tax return tisa hi lava ku cheka SARS ya wena a swi na control ya lese hi lava nga tumbela kona that's why va ri ku tshikileleni ka hina va ti-e-hailing mara nampundzu va hi pfuxa vona va lava mathekisi hi 4 a requesta na n'wi teka a ya kwale renkini a ya teka thekisi ya hi ku tithekisi letiwa a ti na ko ti tshama ti-garage tin'wana hi hina hi va heleketaku na loko se va chayisile hi hina hi va heleketaku na swigangu swa ku a va swi mukisi hi tithekisi leti va kombela hina mara loko se va hlangane na nhlikani va hi hlupha tiko leri boringa tiko leri ni karhateka ngopfu Nemetri ku ri kumbala ephofurini ne ephofurile kambe no sola kwalaya ka swi dlayela na yini kambe hambiswiritani hina hi ta mi tsundzuxa ku hina loko hi kha hi haxala ka Munghana Lonene FM hi ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ya ka Munghana Lonene FM makombandlela kha ku haxela two kusuka amasingeto mo again beri kuna 4-in-1 marathon se mi nga kayo ile titsariseleni mi kota ku ta tsutsuma la mene mi byelele ku munhu loyi lava ku siya yena mani se hayi
n'wina na n'wina titsariseleni ivi mi kota ku ta mi ta tsutsuma kambe hi amukeleni muyingiseri hi loyi ni hlekani Sesidumini Bothphethe kumfulamani. Ani mi ri mufuna Gijas. swa tiveka swi le nawini Na Sesirozi. Sesirozi a ni hayi phikizana va ta ku vavasati hala vavanuna hala Bothphethe hi Gijas. ya nghwena va swi tiva Okay, Bothphethe. ya Matsundzuka siku rin'wana ni tshame ni nga ngheni laniwani ni ze ni ri lani ku tithekisi to tala leti fambaka laniwani a Joni a ti na tiphemiti a ti na tidiski a ti na nchumu loko muzimu ya mina vitana kulukumba a cola ni fihla matsundzuka ni ze ni nga yi nghena ni yi vula mhaka leyiwa Bothphethe lexi xi dyaku nkava wa munghana a xo yima xi yimbela nkava wa vona ku xi kota kumeka karhi xi dila hi wona xexiwani Bothphethe leswi nga tshama ni swi vula nkarhi lowu nga hela ni ku van'watithekisi kahlekahle va ta onge va ti endlela ende nawu ku hava munhu loyi nga henhla ka nawu la Afrika-Dzonga Bothphethe mandisisi loko nawu wo kumekana vu landzeleliwa hi ku ya hi nawu lowu swi nga yi swona aka tithekisi ta ku ringana hi ku ya hi vuhleri bya mina byi nga pasiwangiki aka tithekisi leti nga bri to tala leti nga ti vona mina Bothphethe ta ku ringana vo ma 60 aka 100 ti nga famba Bothphethe mafisisi ti nga tekiwa ti nga impoundiwa mandisa Bothphethe hi mhaka ku va ku tirini ti nga lunghangi kumbe ti nga lunghelangi ku va ti ka ni drive hi taxi ni Bothphethe taxi ni a ti driver ti hava na ma ku vona laha ku tshama ku ri xa disk lexi Bothphethe a ku na nchumu hi Bothphethe ti yo pfala laha ka windscreen mafisisi a ku na nchumu tin'wana ti yo fakiwa stika ntsena leswi mi swi kumaka a tigaraji leswaku ri chela ka garaji yo karhi ntsena laha ku basa ntsena ku hava nchumu Bothphethe mafisisi se vakhandziyi lava khandziyaka masiku hi minkarhi va yi 15 vanhu lava loko tshika ku humelela nghozi yo karhi a va hlayisekangi mfumo swi nga ta u nga va hakeli because movha liyani a yi le nawini ma swi vona Bothphethe so mina ni ze ni nga driver taxi Bothphethe ndzi ku byela vutiyiso ma ku vona kambe xivutiso ku ta va ku xivangelo ku nga va ku ri yini i ncini xi endlaku ku va na mathekisi ya muxaka lowu a Gauteng laha hi twa ku nge tithekinoloji yi koho ku olovisa swilo swo tala ku katsa na ku va vanhu va landzelela nawu xivangelo i ku he Bothphethe delay yi le ka Department of Transport mandisisi Department of Transport a yi le ku inshuareni ka ti-permit ma yi vona a yi le ku inshuareni ka ti-permit mina tirha hi swimovha leswo tleketla Bothphethe ni ngheneni mavhiki lama nga hela loko nkarhi wa ni ri biloni ni ngetela chava loko ta ku humelele nghozi liya a yi le ku inshuareni ti-permit Bothphethe ma swi vona so a ri le ku inshuareni ti-permit hala tlhelo lo phawundeni ka timovha ku ri vona hi voxe i department ya vona yi feyila ku vaaki ma swi vona yo feyila vaaki kumbe n'wina mo va ku xaveni mathekisi mi nga se kuma permit mina ni le ka e-hailing Bothphethe mina ni le ka e-hailing loko ni ri ka e-hailing wa swi kota ku nghena ka e-hailing i nge se kuma permit ma swi vona permit u ta yi aplya loko se u ta va u nghenile because a wu apply permit u nghena u aplya ku nghena then u apply permit swi hambanile ka tithekisi so lexi nga ta ni byela xona mina Bothphethe tona ni swi vonile ene mina swi ku tsakiseni loko va strike so because mina ni le ku tlheli ka mali yo tala ngopfu hikuva hi strike xa vona swa tsakisa Bothphethe a ku va nga strike vhiki leri hinkwaro hi ba hina va ti-e-hailing ku ze ku hela vhiki leri va ha strikile because loko hina hi kume khari va herelela sweswo ta vona taxi ta vona a ti paki se na hina hi nge paki timovha ta hina Bothphethe lexi nga yiteni hi le ku beni ka Kulungwani lexi dlaka wa vona hi le ku beni ka Kulungwani kambe mi ba Kulungwani njhani hi ku va ku heta ku hlaya mahungu sweswi va ku vakhandziyi veri va chava ku khandziya hi mhaka ku van'wamathekisi va terekeni kumbe swi le ku fambeni ku le ku terekeni Bothphethe ku le ku terekeni ngopfu leswi le ku dyeni ka vuswa swi vanhu vo taka break loko Bothphethe swin'wana va lava ka va ku nyama ya huku loyi fayetela Bothphethe nya ku tlhaveni Dimitri ko
Iko 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM ku haxela T hi xitsonga xa nhlawulo so sungula kusuka studio 1 Nhlekani lo Amasingita Mall ayi amukele n'wana mingizeri lo Nhlekani ipfukile no vona khalanga epfukile papa wa boheka mfumo ku phapata matsongo van'wamathekisi khalanga khale va ka va chaviwa a hi timhaka ta sweswi va chaviwa ku va chava khalanga va va chava van'wamathekisi hinkwako lomu hi vona va fanekele ku fuma vo ndla xilo ku rhandza mo loko ni nyika xikombiso ni ku tsemhaka mabazi ku why mfumo wu nga provide mabazi ku na mabazi loko ma languta mabazi lama layichaka na mpundzu laha loko a ni nga swi tivi ku huma na tiphemiti kumbe njhani lama layichaka a green church kusuka joni ni nga ti vutisa why macaciwa loko basikisi macaceriwa loko va khandziya bazi hi xawela vanhu va le xawela va swi tivi loko va khandziya bazi hi xawela i fanele i ya loko yi ku 6 immediately ku 6 mabazi ma famba swi vula ku fanele ku sala ku layicha thekisi kusuka hi 6 until khuze loko i fika maroleni khandziyi bazi amaroleni nampundzu loko yi ku 7 ra hlongoriwa amaroleni mi vula kwihi le crossway kanjhakanjhani hi va hlongoriwa exactly ma hlongoriwa se xivutiso ku kasi mabazi lama a wama na tiphemiti na ma ngo hlongoriwa kumbexani tiphemiti ta vona swi la ku ti vulavuriwa ku ya fanele ya layicha kusuka navisiku hi 12 ku fika 7 a va ti vavehla munhu ku i fanele kusuka loko tsutsuma loko fika early mo tsutsuma okay fine hi khandziya thekisi loko i khandziya thekisi suka ka bumbeni khandziya thekisi ni ri leya bhara loko i fika na bomo a ku cinca i ya kuma thekisi leyi suka kwini kumba Polokwane yena kumeni ya tshembisa we khandziya leyi i ri ya bhara loko i fika joni lwana a nga ku nyika yena ku mhana hayi ku hala bhara phemiti ya mayitshimisa we fanelisa kuyini se va mukhandziyi va ka va hemba ivi mi ya hlupheka exact kumbe i sale ri wexe loko fike joni kumbe mi sala mi ri vambirhi wo swi fani kayakaya na tibege i ya hala na hala swi fani lava thekisi leyi ya ku bala loyi nga n'wi nyika 400 ya wena i kherile nkanu va ka va tirha hi nkanu wa mathekisi ku hava lava ka va nga tirhiseki nkanu na loko ku nghena ri ya vhaya yi tirhe ku ka ku ri yi ta yi rimbiwa va vuya va ku va lava ku tirhisa ndlela ya ri ya vhaya se mfumo ka loko va pfumelela u va chava loko mi vona thekisi to tala ti famba swi nga ri nawini loko vo ku na bodo a va yi va chava hi va chava hi loko vo ku na bodo va nge hi va fanele va kuma swigagagaga swo jikajika hi swona va kha va fohlafohla se loko ku ri ku na lava va chavaka hikokwalaho ka yini va nga tshami va ri kona vanhu lava va chavaka ku endlela ku va ze va landzelela leswi lavekaka khalanga tiko ra hina ma swi tiva ku ri le henhla ngopfu corruption muyingiseri loyi a nga swi kombisa mi nga te hi vulavule ngopfu i kombise swilo swa nkoka ngopfu na ku na vanhu va hina lava mfumo lava hi rhangelaka hi voho van'wani va nga na tithekisi laha ndeni se ku hava ku nga endliwa yini vanhu va tithekisi vo endla hi ku rhandza naswona loko va pfala patu ku hava munhu la nga ta endla nchumu naswona la patwini va dirayivha hi ku rhandza ku hava munhu la nga ta endla nchumu se a va va tshiki sweswi vanhu va mfumo va vaya mahlweni na swilo leswi va swi endlaka loko va va tsandzeka va nge hi swi koti va swi tshike khale ze swi fika laha swi nga fika kona khale ku hayi va rhandza ha swi rhandzela ku va sapota i vanhu va hina i vaboti wa hina lava nga na tithekisi va mani wa hina mara nkarhi wun'wani na sevhisi ya vona a yi leyi tsakisaka na vulaka swo vule swona na tolo ni khandziya thekisi kwala bri i vona swo vulaka swo ka swin'wana swi na ti-disk swin'wana ho ti tshamela lava va nga vulaka ho fika i nga fika renkeni fika ku thekisi la hina xitulu i nga fika va byela renkeni leswi ku a hina xitulu xa kahle wo va tiva vanhu va lava mathekisi valava a nge khomi iko veri wa vativa vanhu va lava va thekisi ka vamswiritano mingisero Munghana Lonene FM ika mi nga ni veki ka hold mina ni ya mahungwini ya misava i sweswo mingisero Munghana Lonene FM ku lo sala tingana hi kuma mahungu ya misava ya awara ya n'we na mani Nkosinath Chauke loko hi vuya hi bula na mutivi wa timhaka ta ku lwisana na vugevenga kusuka University ya Afrika-Dzonga eve hi tlhe hi bula na va commission ya ndzingano wa rimbewu hinkwaswo sweswo ku ri ku ringeta ku languta ku xana
timhaka ta vugevenga hi nga lwana byo njhani na timhaka ta ndzingano wa rimbewu hi nga fambisa ku yini hi ku landzelelana tano mani nkosi na tinhlekani eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Mativirinyana tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makombandlela Ngani Bootpet na muhumelerisi Njindani. Bootpet ni ta nghena ka leya ti-taxi leyiwa ya ku impound Bootpet vanhu lavawani va lo ti vitanela leswi because vona va sungune va landza mfumo va ku ti-e-hailers a va na ti-permit a ti-impoundiwi sweswinyana hi ku ti-e-hailers va tiyimerile maphorisa a va ha koti ku va na matimba ngopfu eka vona so va jikele vona va ti-taxi sweswinyana va le ku impoundeni ka timovha ta vona hi mhaka ti-permit tete va vula leta va ri la hi to ka ti-e-hailers so mingesero lwango loko lexi dyaka nkawa wa munghani na wena tilanguti xi ta va xi ta dya wa wena a hi va twele mbilu ku vava butinxinana na buti mathebula pet kwalani problem ya taxi industry yi hlupha hi mhaka ku vanhu van'wanyana lava va nga kokwala ka mfumo la ndzeni va na mabindzu a tithekisini va busy na titaxi so mhaka titaxi mi nga yi laha Faraday lani wa tiko titaxi a ti na titaxi ku fana loko swivulavula swin'wana xikolweni kwalani loko mi langutini taxi yi nga ku yi ya n'walungwini loko yi famba la xitarateni mara kahlekahle taxi yi ya phela dyambu ene va ndlhula kwala ka metropolis every day so swa titaxi nge swi koti mhaka ku vanhu lava nga hala ndzeni ka mfumo hi vona va nga busy la titaxini nkingha yi kokwalani inhlekani Bootpet xikan'we na xo ta vayingiseri man mina ni la ku ta na vonelo ra mina hi ku endzhaku loko ni ta va ni vone xifaniso xa ti-taxi leti va nga ti-impound Bootpet hi ku ya hi side ra mina ti-taxi leti va nga ti-impound i ti-taxi letintshwa leti fambaka hi ti-olasi so I think ku vanhu va ti-taxi va kwatele ku government ya va feyila hi ku impound timovha ta vona well va kha va tsandzeka ku va supply hi ti-permit because sweswi loko u aplayela permit Bootpet ni sure ku na 4 years i nga yi tshama permit ya wena yi nge se vuya so xivangelo ni vona ngaku hi nga va ku ri yaleyo mhaka yo va impounda timovha leti ti fambaka hi ti-permit well va tsandzeka ku va ndlela ti-permit to va kota ku famba hi tona danke Hlekani Khalanga na Njindani ka Afrika wa vulavula na vayingiseri mina Francis Kona kwala Makaunyana leyi la ku ta yi khumbaka leyi ya vamanana ya vaxisati loko karhi hi pfala n'hweti leyi ya vaxisati no Khalanga ni vona nga ku swa few nyana ya vamanana va kumbe vaxisati va kona lava vuyeriwaka ngopfungopfu ti-campaign leti nga endliwa tihlengeletano leti va ka ti khomiwa kolomo mara vo tala ni vona swi nga pfuni nchumu because loko ku fika n'hweti leyiwani ku va ku ri na madzolonga la endlekaka ku dlayiwa ka vaxisati swi va swa ha ya mahlweni swi nga ri ku heleni ngopfungopfu loko ku fika n'hweti leyiwani ku na lava va khumbekaka swa ku fana swa ku dlayiwa ka vamanana ku dlayiwa ka vaxisati na vana i mhaka leyi ni vonaka ku a swi vuyerisi nchumu loko ku fika n'hweti leyi nkombo swi ni khensini Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mixero Munghana Lonene FM Makombandlela a hi sukeli timhaka laha hi yo mhaka hi lava vativi sweswi hi ku vitanile mutivi lava nga ta va kha hi pfuna ku twisisa timhaka ta hi laha
tindlela ta ku lwisana na vugevenga ti tirhaka kona kumbe ti nga le ku antsweni ha koho hi ku cinca ka masiku na minkarhi hi ndlela yaleyo. Professor Dumisani Mabunda va suka a University ya Afrika-Dzonga ka College of Law tanihi criminologist mutivi hi timhaka ta ku lwisana na byo vugevenga lebyiwani hi ndlela yaleyo. Hi vo hi lava ku bula na vona hi timhaka ta nhlengeletano leyi nga teka masiku ya 9 kusuka a Western Cape ya Interpol African Regional Conference beri ya vukume nkombo ya vo 27. Se xivutiso ku ta va ku 27 letin'wana ti hlengeletana a ti va ti ri kwihi nako leswi ti nga swi fikelela hi swihi namuntlha a va antswisaka swihi hi ndlela yaleyo. A hi amukeleni Prof hi bula na vona ku ya amahlweni. Prof Nhlekani. Inhlikani Khalanga, inhlikani vayingiseri va NFM. A khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina, kambe ke a hi sunguleni la tinhlengeletano ta muxaka lowu ku fana na leyiwani se yi nga ya vo 27. Xivutiso ku ta va ku ti va ti kha ti lava ku fikelela yini? I xivutiso xa kahle Khalanga. Tinhlengeletano to fana na leti ti endla leswaku ri tanihi vaakatiko ku va na ku nyanyuka ni ku tshemba ka leswaku ri swiphiqo swo fana na crime leswi nga kona laha South Africa swi nga kota ku hunguteka. Kambe hi ntokoto lowu ni nga na wona i ku ri tinhlengeletano to fana na leti ti va ti ri ta xiyimo xa le henhla, kambe loko se ti hela swi hundzuka leswi hi swi vitanaka ku nga va ku ti-talk shop, ku va ku hlangane vanhu lava nga na swiyimo swa le henhla, kambe kusuka kwalaho leswi swi fikeleriwaka eka tinhlengeletano to fana letiwani swi nga ha koti ku implementiwa. Ni nga mi nyiketa xikombiso Khalanga. Earlier this year ku ve na police summit kwala Gauteng laha ku nga tekiwa swiboho swo karhi leswi a swi kongomise ku lwisana na vugevenga, kambe hi ta swi tiva tanihi vaakatiko leswaku murhangeri wa maphorisa sweswiwani u susiwile. Leswi swi nga kona i ku ri lava va tekaka over ka leswi a swi fikeleriwile murhangeri lowa wa maphorisa a ri kona, loko a nga ri kona va ta swi kota ku swi implementa xana ke. So hi leswi hi nga langutela swona ku ri loko tinhlengeletano to fana na letiwani ti dilaka na transnational organized crime, loko ku ri ku a ta kota ku implementiwa ti-resolutions ta kona a swi ta contributa ku ri vugevenga byi ya ehansi Khalanga. Hi nga se languta ku yona nhlengeletano hi yoxe yi vulavule hi yini kumbe yi fikelele yini. Hi tsundzuxeni ku lava a va ri xiphemu xa nhlengeletano leyi i va mani? Inkomu Khalanga, i maphorisa lava va nga timembara ta Interpol emisaveni hinkwayo. South Africa a yi yimeriwe hi SAPS na yona yi nga membara ya Interpol na matiko yo hambanahambana. Ni lo yimisa ntsene conference leyi ku vhiki leri nga hela ni ka yin'wana yo yela na yona kwale Cape Town, so a ni nga kota ku attenda. So a ni nge vi na vuxokoxoko ngopfu ku ri i matiko wahi lawa a ma representiwile, mara all the member states ta Interpol ti va ti representiwile ka nhlengeletano leyiwani. I yini Interpol? International Policing Organization, leswi vulaka ku ri matiko yo hambanahambana hi ku yimeriwa hi maphorisa ya matiko ya lama ya hlangana ya vulavula hi leswi swi khumbaka matiko ya lama hi ku ya hi crime. Ku loko mi swi langutile Khalanga, namuntlha ku na cyber crime leyi ni nga yi khomitaka crime ya kona ni tshame endlwini ya mina mi nga swi tivi ku ri ni le kwini, ni kha ni vulavula na vanghana va mina va le America hi kha hi teka timali a ti-bank, hi teka timali eka ti-institutions. So va ta na ti-strategies ta ku ri loko hi kha hi languta ti-trends hi vona ku ri South Africa hi yona base ya cyber crime. So hi kombela ku ri hi tirhisana leswaku ri loko un'wana wa vaakatiko wa hina a commite crime a tikweni ra n'wina hi kota ku loko a ri haleni hi n'wi tisa ku halani, loko a ri wa n'wina mi kota ku mi tisa haleni a ta tengisiwa Khalanga. Cyber crime i byin'wana vugevenga lebyi byi nga tshahiwa ka nhlengeletano leyiwani. Yin'wani kumbe byin'wana vugevenga lebyi nga tshahiwa ku nga va ku ri byihi? Hi ku ni twa van'wana va ku byin'wana lebyi nga vulavuriwa i bya human trafficking, kambe xivutiso i ku byi kule ku fika kwihi?
khalanga exivutiso kahle ngopfu i vugevenga byo chavisa ngopfu lebya human trafficking. Ku na matiko lawa ya nga tshembisaka ngopfungopfu our youth lavatsongo lava va xisati ngopfungopfu va tshembisiwa mitirho hikuva ha swi tiva khalanga ku ri South Africa ku na xiphiqo xa mitirho a yi kumeki. So human trafficking is one of the main things leswi matiko lama ya handle lama ya endlaka swinavetisi ya ku na mitirho tanani haleni a wu zivi lava vuxokoxoko byo tala swi va easy ku ri va tekiwa va yisiwa kwalomuya loko va fika leni va tekeriwa ti-passport va nga ha koti ku mova va heta van'wani va dlayiwile. So yin'wanyana i organized crime ya na terrorism. South Africa ha ku kuma vuxokoxoko ku ri kun'wana ko hala Mpumalanga ku ri na base ya vanhu va le Libya va trainer ko hala. So loko ku endliwa research hina hi swi tivaka ha swi tiva ku na ti-base to tala ngopfu leti ti nga ri ku recognized leti loko mina na n'wina hi tlele khalanga ti nga ku tirheni swinene lero it's just a matter of time u nga twa the next big crime in South Africa because South Africa hi mhaka ya ti-porous borders ku vanhu vo nghena va huma a ku na vuxokoxoko byo tala byi laviwaka. So na ti-airport letitsongo letiwani a ku na security kulukumba ngopfu hambiloko ho gada levo international airport OR Tambo na vo Cape Town kambe ti-airport letitsongo letiwani hi tona ti tirhisiwaka ngopfu ku chuchumbisa ti-drugs na swin'wana swo tala leswi swi nga kongomisa ku ri tiko ra hina ri nga ha lawuleki. Leswi swi vulaka ku swiyenge swo fana na ku va ku langutiwa ku airspace ya Afrika-Dzonga yi njhani i swin'wana swa leswi ku ya hi n'wehe swi nga va ku swi nga ri ku tirheni kahle hi yo mhaka mi kuma ku ti-airport ta ti kota ku ti tirhela swi nga tiveki ku endleka yini. Hi swona khalanga vanhu lava va nga na power ya timali va ownera ti-small jets va na le ti-harbor leti nga kona loko mo languta ti-drugs swo tala ti nghena ngopfu hi le ti-harbor security yi va yi nga ri kulu ngopfu ku ngo va ti-harbor letikulu to fana na vo Durban na vo Cape Town leti security yi nga va ka yi ri kona kambe loko mi ya ka tindhawu to tala along the coast va swi kota ku ri vanhu na vusiku va ta riya tinhlampfi ku hale kusuhanele ka hina laha va nga pfumeleriwangiki no nyiketa xikombiso khalanga tele ngopfu leswi hambi a ti-border post loko maphorisa yo huma ka TV ya ku va kume ti-drugs ta 100 million or whatever mina ni swi vona ku ri tip of an iceberg because va lo kuma information hi yona Interpol leyiwani va tipiwile ku ri ku na cargo yo karhi yi nga ku teni hi ndlela yo karhi kambe ku na tin'wani aka 5 out of 10 ti va ti nga tiviwanga ku ri ti le ku teni ti-drugs leto kwala Afrika. So i challenge yikulukumba ngopfu lero swa ha ta tikanyana ku ri South Africa yi swi kota ku vuyisela xiyimo xa crime matshan'wini laya nga tshamiseka hikuva a ku na vulawuri vanhu vo nghena va huma va nga dokumentiwanga hi khalanga. Ku nga va ku ri yini lexi xi nga ri ku kona eka tiko ra Afrika-Dzonga Prof loko hi kha hi languta ku vanhu vo nghena va huma a hi koti na ku tiva ku loko ni ri ka ndhengeza a Mpumalanga ku endleka yini loko ni ri ka Mpumalanga a ni koti ku tiva ku a Groblersdal Bridge ku ndliwa yini ku nga va ku ri yini xi nga ri ku kona Afrika-Dzonga hi ku thekinoloji yi kona hi vitaniwa ku hina tiko leri nga hluvuka ku tlula matiko hinkwawo ya Afrika se xivutiso i ku hi tsandzeka kwihi. Khalanga a ni pfumela na xona xivono xexo ku ri technology hi le mahlweni loko no mi nyika xikombiso khalanga a ti-villages to fana na ku hala ka ndhengeza mi vulavulaka kona wa swi lava ku fonela xaka ra wena i kuma ku ri a ku na network so i technology yini leyi ha yi tirhisaka leswi vulaka ku ri ha salele ndzhaku hi technology hi nga va hi ri mahlweni loko hi compare-iwa na some African countries but hi ku ya emisaveni hi technology hi salele ngopfu endzhaku. Loko a ko linkiwa ti-database leti ti nga kona ta ti-agencies ta state ku fana na maphorisa home affairs vanhu loko va nghena a hi ali ku va nga nghena tikweni ra hina kambe loko vo kota ku dokumentiwa leswaku loko va kota ku commita crime va kota ku locatiwa ku ri va le kwini va huma kwihi a swi ta antswa
mi nga mi nyika xikombiso Khalanga ma swi tiva mavhikinyana lama nga hundza a ni eka rin'wana tiko ra le handle loko hi fika ti-airport wa swi vona na wena ku ri laha a ku ngheniwi easy na loko se ku sele siku rin'we i fanele i vuyela kaya wa endzeriwa kwalaho i nga buka kona ku va ta cheka ku wa ha tlhelela kaya mundzuku na so i swilo leswi a swi fanele swi lulamisiwa laha tikweni tisystem teti hi nga na tona loko ta kota ku linkiwa a swi ta improve xiyimo Khalanga va ta vutisa ku mhlave mi ma ri ku tlheleni va tlhela va cheka kumbe le ku longeni na loko vo kuma mi nga ri ku longeni va swi vona ku hayi ingaku a ma hala ku tlhelela kaya se mi ta vutisiwa swivutiso swo tala ngopfu yin'wana mhaka yi nga huma hi loko mukomishinara wa rixaka wa maphorisa va tivisa ku vaaki mi nga lahli tshemba eka hina ha ri kona ku mi korhokela hambi ku ri na mintlhontlhontlhontlho leyi nge mahungwini loko n'wina mi twa national commissioner va vulavula hi ndlela liya ivi mi languta leswi tanihi tiko hi nge le ku tirhiseni swona loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga van'wani va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona wa ha ri kona ntshembo exikarhi ka vaaki na maphorisa Khalanga i xivutiso kahle i murhangeri wa kahle loko a ku mi nga panic loko mo tsundzuka Khalanga loko mi haha xihahampfhuka ku fika laha ku nga na leswi vongo i turbulence mi twa xihahampfhuka xi nga ku xi lava ku wa mara hikuva pilot a ri na experience i ta mi byela ku no relaxani tshamani hansi a xi nge wi so na commissioner o ringeta ku ri loko hayi se hi hlulekini vanhu himpela va ta ya mahlweni va tekela nawu va wu veka mavokweni ya vona so hinkwerhu hi fanele hi va na ku tshemba leswaku swilo swi ta lulama kambe ku swi ta lulama rini a swi tiveki ku na ti-commissions leti ta ha lava ku sungulaka sweswi hi twaka ku ri ta tlheriseriwa ndzhaku swi nga endleka swi hlwela se sweswo hi leswi swi nga swi vuyerisaka swinene hi ku a ku fanele ti-commission letiwani ti hatla ti ya mahlweni va tisa ti-report hi ta kota ku vona ku ri xiyimo xa maphorisa a South Africa xi yime njhani vanhu va nga kota ku tshemba emaphoriseni ku ri va ta lamuleriwa ka vugevenga lebyi nga nyika matimba na Khalanga kambe xivutiso ku ta va ku loko mi ka mi languta na ku vona swilo swo fana na tsaka hi ku khumbe na timhaka leti ta ti-commission loko mi ta languta ku hlwerisiwa ka ku sungula ka ntshamo wa commission swi mi tisela yini n'wina kumbe mi hlamarile loko mi twa swivangelo sweswi nga nyikiwa kumbe a swi mi hlamarisangi i swilo leswi hi faneleke hi swi amukela kwala Afrika-Dzonga ya swa hlamarisa Khalanga hi ku a ni ri mi swi voneni mavhiki ya mbirhi ya lama nga hundza ku humesiwe leswi hi swi vonaka in terms of reference hi nga vahleri va timhaka se a hi yimele ku hi lava ku twa ku ri i mani loyi a nga ta vitaniwa ku sungula ku ya vulavula laha ka commission so loko swi leswi hlwerisiwa swi fana na leswiya swi nga tshama swi humelela swa election va ku for 2 hours a ku nga ha ri na ti-result leti a ti ta leswi nga endla ku ri mavandla yan'wana ya sungula ku va ni ku hleketelela ku ri elections ku ve na rigging of elections na sweswi ka ha ri na court leyi nga to ya mahlweni so loko humelela swilo leswi a hi languterile ku ri commission yi ta sungula ntirho wa yona hi ku hatlisa swi tikomba kahle ku ri nkarhi wun'wanyana ku lo kumeka vuxokoxoko bya ku ri commission leyiwani himpela yi ta vulavula swo karhi leswi nga ta endla ku ri van'wani lava nga ka swiyimo swa le henhla va lahlekeriwa hi mintirho ya vona se swi vula yini hi tlhelo ra ku va hi va tshemba kumbe ku langutela loko ku nga fanela ku va koho ka commission ya muxaka lowu loko se yi ka yi sungula hi tihlo ra ndlela leyi hi nga tshiki ku tshemba Khalanga a ho tshama hi tanihi vaakatiko hi tshemba ku ri yi ta hela yi sungurile na loko yi hlwerisiwa kumbe yi ngo ho hlwerisiwa hi vhiki rin'we kumbe mambirhi hi ku se hi twe ku van'wani va suspendiwile va lava a va hlwerisa thekinoloji leyi a yi fanele yi tirhisiwa ku ri va yi pfuna commission so a hi tshameni hi na ku tshemba hi nga lahli ku tshemba va ri munhu loyi a vabyaka loko o va na ku tshemba ku i ta hanya chance ya ku i ta hanya yi va yi kha yi engeteleka kambe loko wo va yi vabya yi vhe yi lahlela thawula hayi mindzuku hi to twa ku hayi se swi herile Khalanga a hi hetseleni prof hi ku languta swilo swa hlengeletano yaleyo ri koho a Western Cape ku loko ku tekiwe swibumabumelo leswi swi va ku swi tekiwile ka tinhlengeletano ta muxaka luwa i mani a tiyisisaka na ku vona leswaku swibumabumelo leswiwani swa landzeleriwa ku fana na leswi mi nga kombisa sweswiwani swa ku
minkarhi ya ku tala swibumabumela swi lawundeleriwi ivi ku hetelela ku va ti-talk shop. I xivutiso xa kahle Khalanga. Ni nga mi nyika xikombiso ni nga se hlamula leswi. A South Africa hi na ti-policies ta kahle swinene ku katsa na constitution leyi va tipolitiki va rhandzaka ku boasta hi yona va ku hi na the best constitution in the world. Mara xivutiso i ku ri constitution leyi mi ngo yi best yi tirhela vamanina a yi tirheli vaakatiko. Van'wani va varhangeri va lava nga crafta yona constitution leyi va tlhela va vona va violataka yona constitution yaleyo. So ku vuyela endzhaku ka xivutiso n'wina Khalanga, loko a ko kota ku implementiwa ti-resolutions leti tekiwaka loko ku ri na meeting to fana na leta Interpol, ni na pfumela leswaku loko a no va kona a ku ta va na xo karhi lexi nga hi ti-point xi nga endliwa ku hi ta endla 1 2 hi ta endla 2 3, mara ku hela kwalano i ta kuma ku ri a ku na munhu loyi a monitoraka ku ri himpela ti-resolutions letiwani ta implementiwa. Mindzuku to twa ku ri loyi a rhangele Interpol yaleyo se i susiwile i le ka xiyimo xin'wana, loyi a fikaka ka xiyimo lexiyani a nga swi koti ku implementa ti-resolutions leti nga tekiwangiki hi yena. So that is a challenge in this country ku ri loko a ko kota ku ri vanhu va nga suki ka ti-position ta vona until term ya vona yi hela hi ku va ta kota ku implementa leswi va nge te va ta swi implementa. So i swilo leswi nga controlekeki Khalanga hi ku a tipolitikini siku rin'we ri lehe ngopfu swi nga humelela swa ku yi cinciwa yisiwa ka yin'wana position. So hi swo swi frustrataka ku implementa ti-policies na ti-resolutions Khalanga. Kambe swi nga va swi vula ku organogram yona ya le xiphoriseni yi tshame kahle loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga, ni le ku tivutiseni ku a ni ku na mukomishinari ku na holobye, kambe i mani a vonaka ku mani i ndla yini ku loko ku tshika ku ri na swilo leswi swi nga ni swibumabumelo swi fikeleriwa kumbe swi landzeleriwa? Ku na ti-cliques, ku na swivandlavandla eka organization yin'wana na yin'wanyana. I kuma ku ri minister loyi a actaka wa swi tiva ku ri a nge heti nkarhi wo leha lero a nga va swi nga endleka va nga tirhisani na commissioner wa maphorisa ku ri va sabotejana leswi hi anakanyaka ku ri a swi fanele swi nga humeleli kambe swa humelela. I kuma ku ri va lava ku ri a faila and then va ta kota ku veka un'wana wa comrade. So mara ni khongela ku ri va ta tirhisana minister of police and commissioner of police ku kota ku ri ni elephant in the room hi xilungu hi yo crime a South Africa. Loko vo veka ku hambana ka vona ka ti-political organizations a tlhelo va langutana na this elephant ku nga crime leyi yi robaka vanhu va hina vutomi swi nga fanelanga, a heta ku ri ku na ku tshemba kahle ka ku ri South Africa yi ta va tiko ra kahle ra ku munhu a nga rhandza ku a tshama ka rona ku ya hi laha ku nga heriki. Professor Dumisani Mavundla, a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomu Khalanga hi ta vulavula ku ya emahlweni. A khensa valava hi bula na vona Professor Dumisani Mavundla va suka ka University ya Afrika-Dzonga a College of Law laha a va langutaka timhaka ta tinhlengeletano leti tivaka koho xikongomelo ku ri ku vula ku vona leswaku ku na timhaka ta ku lwisana na vugevenga atikweni reru. I hafu ku bela awara ya 1 a hi tweneni kuma nge misava awara ya 2 ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi amukela Jabu Baloyi vona va suka ka commission ya ndzingano wa rimbewu ivi hi languta ku hi ku vona ka voho n'hweti leyi na migingiriko leyi nga endliwa hinkwayo swi nga va swi fambe njhani ka timhaka ta ku hluvukisa na ku antswisa swiyimo swa vamanana hi ndlela yoleyo. Nhleka ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ni un'wanyana wa lava va nga khanga va xanisiwa ndi tsandzekise hi va xinawu ndi yile ndi ya report emaphoriseni hi ya court emaphoriseni loko ndi ya va nyike a papila ra ku ndi ya ka dokodela ivi dokodela va fika va tsala ku ndi biwile ndi vavisekile loko se hi ya ka a court va fika va ku a ku na vumbhoni a wu nga ta va na vumbhoni Buthphet munhu a ku belelwini a khiyeri vanhu endlwini kambe a ku nga ri na anini mirhi a ku ri na tswalo ro huma ka dokodela a hi vumbhoni byo kenela ku munhu loyi tshoveke rimbambu i tshomeke voko i pfimbile i ndleni a hi vumbhoni byebyo
a ku ri bya vumbhoni mara va tiva lava munhu loyi a nga swi vona ene loko ndzi ta va a ndzi bile a kheri vanhu loko a ndzi ba ndzi hume hi fasitere swi ya khelani i vanghani va yehe va tile va ta swona swa ku i ni xanisile mara loko va ku va fanele va nyika statement a va zanga va yile u swi vona swa ku laniwa se ti bihile ni swi vona ni hume ndlwini ni nga mbalanga buthete ni nga ha ri na mhaka ku humelela yini ku chava vutomi bya mina. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswo mingiselo Munghana Lonene FM i 24 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 14 awara ya 14 hi gimeta nongonoko lowu hi la ku amukela mbulavuleri wa khomixini ya ndzingano wa rimbewu ku nga tatana Jabu Baloyi va pfa va hehliwa ku va yimelela ngopfu vavasati a ni tivi ku vona va swi tiva leswiwani ke nako loko ku ri ku va hehlisiwa sweswo va ri yini vona hi mhaka yeleyo ta va kha va amukela hi bula na vona eka nhlekanelo hi twa ku loko va kha va languta n'hweti leyi yi va ku yi vekiwile yi kongomisiwe ka vamanana va vona yi kha yi tirha kahle ke ku antswisa swiyimo na ku hluvukisa vamanana hi ku angarhela hi ndlela yaleyo Bujabu nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene Inhlekani ka vayingiseri va Munghana Lonene FM a ni tivi Bujabu mi tshama mi hlangana na swona ku na swihehlo swa ku n'we tani hi mbulavuleri na khomixini ya ndzingano wa rimbewu mi yimelela vavasati swi tele ngopfu Botpet swi tele ngopfu nkarhi wun'wanyana ku hlangana na lavakulukumba na tiministara va ku hayi i le ndoda leyi yimelaka vavasati leyiwa until ni ya KwaZulu-Natal Botpet tihosi ta KwaZulu-Natal tindhuna ti tela va ku hi wena kasi va ku hembela leswi va swi vulavulaka na ni ku no a va ni heteli ku na phati yin'wanyana leyi yimelaka vaxisati mara namuntlha na message wa hina hinkwawo ka ti-departments agasi leyiwani a hi vulavula na vanuna as agent of change because normally Botpet ene na vayingiseri va Munghana Lonene swi tele ngopfu swa vanuna va hlanganaka na swona but because in majority i vaxisati lava dlayiwaka i bounda hi leswi humelelaka mara hayi ku a hi swi tivi ku na report yi nga huma ya commission Botpet ya ku when relations disentangle that report yi kombete xikan'we ku vavanuna hluphekeni na research ya statistics ya human sciences research council yi ri 7.8 ya hina vavanuna Botpet hi le percent la South Africa i hlayi kulukumba ngopfu sweswo hi le ku xanisekeni vavasati va 2.5% va khomitini va vurini ku hina vavanuna hina va baya va xanisa and vo tala lava nga luza mintirho Botpet lava nga ku dlayeni vavanuna i timhaka munhu wa xisati va tikisela vutomi van'wani va divorciwa hi mhaka ku va ri ku tirheni so because one of the things i nga ku jikajekisana hi swona na tindzawulo tin'wanyana ku do we have to call mhaka leya ya gender based violence against women only wa hi nga vulavula na timhaka ta killing na timhaka ta ku abuse ya vanuna in openly hi nga ti-politicize that's the wonderful thing lexi ni xi vona because tinhlayo to tala Botpet ta va xinuna lava ti dlayaka it's very high loko wo twa ti-suicide note ta swi ta ku ni yise mhani lowu va ku na xitori xin'wana xo vava Botpet na vayingiseri va Munghana Lonene boti loyiwani i rhandzi nsati wa yena hi mbilu na moya a n'wi yisa xikolweni na yunivhesiti yo karhi loko a n'wi yisa xikolweni a ku loko u hetini mhana vana ku ta ya mina a va twanana kahle se o tirha Botpet a femini a hlangana va Botpet leyi a byela nuna ku a wa ha ri wa xitandati xa mina mi yisa u teka xibama dlaya because a swi vona ku after everything else and va tehelela va hlanganaka na swona Botpet and some of them I'm close to them lava nga hlangana na sweswo so vavanuna va le ku xanisekeni i na n'hweti ya vaxisati Botpet loko munhu a za teka xibamu a za teka mukwana a dlawa a tshama wa xisati ne hina hi languta end result hi nga languti root cause and the family members Botpet honestly va swi tiva ku sesi Rose lava tirhaka Munghana Lonene kumbe sesi Tsundzukani va ni xanisa mina tanihi nuna wa vona mara loko ku ya humelela timhaka to ku dlayiwini munhu i va a karhele Botpet i va a xanisiwini i kuma a rhuketeriwa a fambeka vaxisati that's one lesson i fanele dyondza vana vaxisati not ku va ti protecta mara respect it goes a long way loko munhu nga n'wi langutiki kunene than kuma ku a endla makona swi nga humelela ku na crawl swa vava Botpet mara loko munhu languta kahle mi searcha kahle mi nga wu kuma ntiyiso wa kona ku sukisele kwini a hi tlheleleni laya minge tanihi khomixini mi ri vavanuna
agent of change mi va mi kha mi tirhisa ku yini nako mi va mi kha mi lava ku fikelela yini vavanuna va swi kota Godphethe ku cinca xipidi ku hava munhu wo cinca xipidi ku fana na n'wanuna wo hloniphiwa Godphethe mi ta n'wi vona na loko mi tshame na yena kwalaho mi ri ku hungaseni hi 6 o'clock ta vakulukumba ni ya kaya vana va tsala ti-homework. Number 2 wanuna a nga kota ku vana vo tala ku mu languta. I'll give you an example ya mutirhikuloni wa n'wina Tsundzukani Nkuni. Loko mo languta relationship ya yena na papa yena, you can see there's something bigger lexi papa yena va nga xi endla vuton'wini bya vona ku because the respect that the man has for the child and the child has for the father. So sukula kwala Godphethe na n'wana wa vona na nhwanyana n'wi tivaka relationship ya n'wina na yena a mi nga ta n'wi posta Godphethe loko n'wana loyi a ri n'wana lowu a nga mi hlonipheki a nga mi respecteki. N'wana loyi loko o tekiwa Godphethe a decide ku wa tekiwa, she will never be abused because i tiva rhandzu ra mutswari from onset. Hence hina vavanuna loko n'wana wa mina Godphethe la ni nga na vona vanhwanyani, no one la a va nga va teka a nga ta pfuka a va rhuketerini a va byela ku pfutseka va tlhandleka voko, because as a man I've shown them it's possible to love, respect a child and be there for your child. That is because rhandzu ri sukusela kaya. First boyfriend ya n'wana wa xisati Godphethe papa wa yena, and the first girlfriend ya n'wana wa mfana i mhana yena. Rhandzu leriwani as men yo ri swi kombeta kaya loko vana va ta va vulavula na hina hi nga va dismiss Godphethe. Vana ti-challenge va ta sungula va byela hina tani va ma-teacher i kuma n'wana i tshame na yena ni kani va nena muvulavuli wa ka commission for gender equality a vona Godphethe aka Facebook. That's my role model i tshame na yena. As a father you should introspect ku what is it Godphethe luya i role model ya mina. That is where hina vavanuna hi fana hi sungula kona. N'wana loyi a za vuta Godphethe ni tshama na yena ni kani huma ka TV ni valaka ka radio every day. There's something wrong hi behavior ya mina. So behavior yi sungula ka hina vanuna loko u cinca Godphethe hi komba rirhandzu hi hlonipha vamhana vona hi hlonipha maxaka na vanghana. I am telling you Godphethe, I'll just give an example. Someone else met me a shopping n'wana St. Chiron. Rirhandzu leri mi nga na rona for vanhu va ka Munghana Lonene loko a va ka Munghana Lonene ntsena va tshovela FM hinkwato radio station leti I have got respect and rhandzu for vanhu lavaya. Someone stopped me in mhaka thikithi Godphethe, and this person was so harsh on me, but untest ayi ku kumbexana loko i vulavula bodyaku in a side rin'wanyana no, this is what you see with me, it's what you get. So the moment and ku ri munhu wa xisati, the moment a no tlakuka na le henhla Godphethe a ni ti onhele vito a ni ti onhele commission a ni onhele Munghana Lonene Thobela FM palapala ku munhu yaloyi a ko va munhu endzana. So mavona, that's why you must outside else vanhu va va hi langutini loko nkarhi n'wana a hindza a hi ku voneni na Godphethe wena a hindza thikithi ri nene ri fanele ri kuma, because as a man i fanele titsongahata not a kaya ntsena loko i hlangana na matrafiki i hlangana na maphorisa a wu va rhuketeli. As a man wa va hlonipha, as a man i vulavula na vanhu kahle loko i ya xikolweni i ya vulavula na mathicara i va vutisa kahle n'wana i performa njhani. As a loko yo sungula hina vavanuna hi endla sweswo hi nga ri humesi nhlamba ka ti-Facebook, hi nga humesi nhlamba aka ti-TikTok, hi nga humesi nhlamba hi akana. I am telling you Godphethe hi nga cinca more especially xifundza xa hina lexi xi nga disappointa n'hweti leyiwa ya vaxisati. Kwalano mi nge xifundza xa hina xi nga ni disappointa xa hina mi vula xihi nako xi mi khomise tingana hi yini? Xi ni khomise tingana because tinhlayo to tala eLimpopo tinhlayo to tala to dlayiwa ka vanhu va xisati na leti ti nga ta endla ti-headline aka ti-newspaper, ti-television, ti-radio ti huma xifundzankulu xa Limpopo laha a hi tiva ku more especially a Far North hala kun'wanyana ka vapedini nyana a hi swi tiva na vuluveti ku ti va ni tiwatumela mara for a Venda na former Venda na former Gazankulu va Giyani kwini Malamulele na va Thohoyandou a hi nga swi hleketelangi ku kun'wana timhangu to chavisa ku tlula mpimo, because already ku na ti-case ta more than 13 ta vanhu lava nga dlayiwa vaxisati leti humaka Limpopo and a Far North. So hi swo swi nga hi khomisa tingana because normally this it's unbelievable because loko i vulavula ka Munghana Lonene i nghena i yingisela Godphethe ka Afrika u vulavula ni languta ni yingisela Sesikhensani ka swa risima ni yingisela vavanuna va nghena and va vulavula something very positive and which I'm proud of. Va vulavula hi timhaka ta gender based violence mara se loko munhu a teka xibama a duvula munhu that's what I don't say ni ku
munhu a teka xibamu munhu u huma trip ya xikolo a n'wi duvula a n'wi dlaya munhu i kwini i n'wi vona a famba na cousin ya yena a teka mukwana a n'wi dlaya a nga vutisi ku i mani yini normally these things vuvabyi lebyiwani a byi nga ri kona xifundzenikulu xa hina. ku na tsalwa rin'wana ni nga rhumeriwa hi muyingiseri a nge ri wa khensa swinene loko mi kha mi swi vekisa sweswo kambe xivutiso i ku vavanuna va nga swi antswisisa ku yini kumbe ku swi anamisisa ku yini ku swi nga vi n'hweti leyi kambe swi va vutomi bya siku rin'wana na rin'wana leswaku va ya va kha va hluvukisana va dyondzisana i mhaka ya ku yini i mhaka ya ku sivekiwa mitlawa ku ndleka yini. One of the things ku normally loko yo va xitandini xo karhi yo let's say a ni te fanele aka papazela loko no huma ka papazela ni la ta sungula swilo leswiwani normally vanhu a va ku judge because u papazela va ku judge hi ku hi wena mani n'wana mani u le kwini loko ko ta botpet va suka ka munghana lonene va fika va vulavula na vanuna va va vitana khorweni va ku te botpet namuntlha message wu ta va different loko ni vitana ni ta mina message wu ta va different a va ti dyondzisi ku vanhu lava va kumaka ti-exemplary role models ta le communities ta vona ti tele ngopfu vanhu va tele masiku lamawani lava nga humelela botpet lava va endlaka something positive ya va vona ka munghana lonene ende munghana lonene the wonderful thing yi ni tsakisaka swona more than the-radio station tin'wana leti ti swi endlaku i ku loko mi va na swivulavuri mi swi yisa aka Facebook mi tlhe mi endla tipostara to saseka loko a vo languta vanhu va languta va sala page ya munghana lonene a va ta swi vona ku va yingisela na mina hi mina that's one story leswi nge xi nga very educational na vulavula na bot Joe Baloyi ya fonelana nkarhi wun'wanyana it's one of vanhu va ta mi byela and they talk about current event ka mina hi mina so those are some of the things va languta va stim sami va languta violence yi endla njhani ti-drug ti endla yini because vanhu ta ku byela ku mina mi languti tisopi a ni yingiseli xitori mina ni leta ne le ntirhweni botfeta ni yingiseli mina hi mina because ni tshama ni ku hlekeni ti va na ti-character hinkwawo because there's a lesson and education a tlhela ni nghena kona kereke every super Tuesday ku na tilesene ku tisiwa na vanhu ku endliwa yini ya vulavula hi vavanuna ntsena a hi hlanganiseni hi ri vavanuna hi sungula ku vulavula someone cried botfeta ni karhi ni vulavula the other day and someone ni khumbini so when I went to that person I realized it's too much so sukusela kule so loko yo vulavula hi ri vavanuna hi vonisana nkarhi wun'wanyana so this issue va indoda yi khale n'wanuna nga rili n'wanuna wa rila botfeta munhu a ka nga rileki u fela dzobyeni so the bottom line a hi vulavuleni hi va open hi kombela ku okay botfeta hi twe botfeta va vulavula ka munghana lonene va swi kota ku tala ka hina na va kona pulukwane na swi kota ku fambafamba na swi kota ku endla ku na ti-Zoom ku na a ni hakeriwi nchumu botfeta and I can tell maybe the discussion based ka leswi va swi lavisaka swona hi kombisana not ku ri na mina ni hlangana ti-challenge ni munhu na mina we all meet these challenges then hi kota ku pfunana va ri nhwala a ni swi tiva kambe hi Xitsonga va swi vurisa ku yini lolo va ri ntiwo rin'we a ri no swihove loko hi ri kwini nghenisa tintiwo hi karhi hi inana hi ringetela hi ta fika laha hi hlulaka that's the bottom line botfet and vavanuna va nga pfuki va byeriwa ku i ti-trash wanuna va ku mbyana wena i yini no we mustn't allow that positive messages look wanuna are going through a lot be there for that man because the bottom line ku hina vavanuna loko hi nga be there for one another that's where problem ti kona kuma ku munhu a nga va avoideni ku dlaya family hinkwayo just because that one call and at times hi fanele ti dyondzisa ku thank you makwerhu I love you makwerhu na ku misa in fact fonela botfeta out of the blue botfeta i yini botjab I was just missing you botfeta simple as that and that call can make a difference evutomi bya munhu not ku hale yini na swin'wanyana rizondo ri venga rizondo endzeni ka munhu a hi ti dyondziseni ku accept the situation then we move on loko swilo swi nga endli a hi hetiseni Bojabo ni khensile swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina kambe ke mi hetisela mi ku yini hi ku hina vavanuna a ni n'wina mi languta ndzingano wa rimbewu hina vavanuna hi hava n'hweti ya hina mi ri yini tanihi khomixini no yi kona n'hweti ya vaxinuna that's the problem leyi nga na yona it's November it's July hi July ku promotiwa timhaka ta vanhu hi July ku promota ti-mental health ya vavanuna so a yi ndunduzeriwi ngopfu a hi na ti-role model leti ti yaku leni that's why kuma ku van'wana a ku na department ya vanhu va xinuna Department of Arts and Culture a yi fanele yi rhanga mahlweni na Department of Health hi timhaka leti hi July I was going to some of the departments
ni vulavula timhaka ta mental health. So that is the issue leyi nga kona ku a yi le ku promotiweni too much July hi yona n'hweti ya vavanuna. Na November somehow na hina vavanuna hi nghenelela. The bottom line i ku hina vavanuna we must find a space and a safe space leyi nga ta vulavula kona na Department of Justice a yi fane yi va yi ri mahlweni because tinhlayo leti va nga na tona ti va ta mi byela i vavanuna vo tala va nga inani ni le xitarateni Bothwete some of vavanuna a mi tshama vona n'wansati a karhi a famba hi xitarata a rhwala maphepha mi nge n'wi voni i vavanuna lava nga xanisiwa loko u kuma va n'wi rehabilitate kahle mi ta swi vona i xanisiwe munhu wa xisati. The bottom line a hi na ti-solution ta hi react-a njhani. I don't send vana va hina ku loko swilo swi te tani we don't resort to drugs, we don't resort to killing ourselves, we don't resort to ilango vutomi. That's where hi nga sungula kona Bothwete yi kona n'hweti ya vavanuna i July na November mara a hi fane hi ti promota hi ndlela ya nkhinkhi Bothwete laha hinkwenu hi ta swi tiva ku leyi i n'hweti ya hina vavanuna hi sapotana hi vulavula hi yona and I'm glad na khongela Africa wa vulavula next day July mi ta va mahlweni and I trust in you Bothwete na tiprojektara ta n'wina. Thank you. Bojabu khensile swinene. Ku khensani inkomu. Inkomu valava Bojabu Baloyi va vulavulela khomixini ya ndzingano wa rimbewu eAfrika-Dzonga yin'wana ya swiyenge leswi swi nga koka xiyenge xa vu nkarhi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ito mintsero umgara lo na FM na manako Africa wa vulavula hi kai kwa xala tweak suka Studio 1 Masingita Mall ile giana mintsero umgara lo na FM makomba ndlela Karlo 1 tiseriwa wona hi ku sekreteriwa hi va SADC African Medicine University la yirangeriwaka hi Professor Mbai Hlathi hiyo maka elava ku bula na vona sweswiwani eka ntirho lowu nga ko ku hela loko ka vhiki wa ku tlangela siku ra misava ra mitsembyana. Van'wana loko va ku mitsembyana a va vula leswi hi tsuvulaku hi ya nyika tinguluve kambe hayiko mitsembyana swi va swi kha swi vula mirhi hi ku angarhela. A hi amukeleni Professor Mbai Hlathi. Prof indleka ndawu thewu xikan'we na vankeri va Afrika va vulavula ni xota n'wina kwalano na muhumelerisi xikan'we na vankeri va Afrika va vulavula ndawu n'wana veri i ta va kha a n'wa hi tsheve a yunivhesiti ku hela loko ka vhiki kambe ke hi nyikeni nongonoko ku ya hi laha wu nga kunguhatiwa kona Prof. Na khensa swinene thewu xikan'we na vankeri tani mi xitaka xinavetiso i ntiyiso ntirho ta va ri kona mundzuku tin'anga va ta va fiketela vo huma matiko ya le henhla kusuka na wona matiko maakelani na tindhawu to hambanahambana kusukela Bush kusukela North West Mpumalanga Gauteng sweswo tanihileswi mi swi tivaka ku SADC yi angarhele tindhawu to hambanahambana. Lexi nga ta endleka mundzuku va ta fiketela hinkwavo lava va fanele va fika va etlela vusiku va ba macomani ku kombeliwa mikwembu tanihileswi ku tlangela ene tin'anga tsundzukani ku mata na mimirhi ya n'wina leyi mi nga na yona i siku ra n'wina liya mi ta endlela switheve mi veka mirhi ya n'wina mi endla nkombiso lava lava ku xava va xava lava lava ku swo guma kwalaya va guma xin'wana na xin'wana i siku ra n'wina hi Sonta. So hi Sonto ku ta va ku ri sikunkulu laha ku nga ta va vachaviseki kusuka ka CRH Commission lava nga ta va ri kona na va INET va ta va ri kona va rihanyo va ta va ri kona xibedhlele xa ka Malamulele va ta va ri kona va CEO xikan'we na muchaviseki mayor wa hina Tatana Maluleke kwala ka Malamulele va ta va ri kona tihosi vo Ndabezitha va ta va ri kona ku ta va na leswi swi nga ta endleka swa nkoka swinene. Masitoko SADC University of African Medicine yi xixime vanhu vo hambanahambana lava nga Dr. General Muska, Dr. Elias Baloyi, Dr. William Mabasa, Dr. Sandlane va ta va ri kona vanhu lava. Lexi xi nga ta endleka ku na Professor Meki Mathebula va xixima hi University of African Medicine ya SADC ku ta va na Professor Hetisani Makhuvele na vona un'wana lava sukaka SADC University of African Medicine na madokodela yan'wana lawa hi nga ma xixima va ta va ri kona. Ku ta va na lava nga ta cina micino ya xintu va mangulana va ta va ri kona na Nhlalala Jerome Nhlalala Brad ta va ri kona. So swivulavuli hi ku hambanahambana ka swona swi ta xaxametiwa hi ndlela ya kona laha kumbe va nga ta amukela vayeni xivulavulonkulu hi vona lava chairperson wa CRH Commission hi vona lava nga ta va xivulavulonkulu na va INET va ta nyika hungu ro seketela ma swi tiva thevu na minsiri
lembe ri nga hela hi September hi ve na gala dinner leyi nga va kona laha mina ni nga vula ku ni aka university ku ri mina ni ri munhu njhe ni te tani ni kombela ku pfuniwa vo tala lava swiyimo swa le henhla na lavo hlonipheka van'wani va tinyiketile mina ni ta endla leswi ni ta endla leswi vona mi byela Thewu kwala moyeni na vankiseri na wena u ri kona ku hava na wun'we la nga humesa na peni se September leyi ni yi vula hi yona yi kwala fikile kambe na varhamba na vona va ti tlangana na vona va ta swi vona ku lexi nga swi vula ku i ntiyiso ene ni nge tsandzeki university se yi herile n'wako se wu herile ko sala ku hi veka siku ro pfuriwa Thewu xikan'we na muingiseri ku ta laveka hi kuma siku hi ta vulavula hi mavito ya vanhu lava vo hemba prof hi ku swi ta fanele va swi tiveka ku i va mani va hembaka mativa swa vavathevu ene a swi twisiseki u ri munhu nkulukumba n'wamabindzu munhu wo hlonipheka u suka u yima emahlweni ka tikhamera ndzeni ka ntshungu ku mina ni ta pfuna muako lowu hi swongela ivi swi hetelela swi helela kwalano so ndi twa ku nga ri mhaka kahle kambe hayi lethewu siku rin'wana ku vula na moyeni to bula yona hi paluxa va ta swi tiva ku a swi kahle loko xilo u nga ta xi endla u nga xi endli a ni lowo pfuna loko u nga lavi ku pfuna u nga pfuni i nga hembi nga hembi kokwana mina ni ta va lava ka Afrika va vulavula havula mavito ya vanhu vo hemba hi lava vanhu vo hemba la kambe lava hi tlhelela laha ka timhaka ta yunivhesiti yo hi yoxe ku mi ni byela ku hikokwalaho ka yini tanihi university the SADC University of African Medicine mi vona swi ri na nkoka ku va mi tlangela siku leri ra misava leri ra mirhi ya xintu kumbe ya xiafrika mativa xivutiso xa kahle Thewu lexi nga ta kota ku pfuna vanhu vo tala ku van'wana a va swi twisisi hi 2000 World Health Organization yi tshame hansi le vo Geneva lama nga tshama va vulavula matiko hinkwawo va ku xana hikwalaho ka yini hi nga vekeni siku ro hlonipha mimirhi ya xintu hikuva mimirhi ya xintu yi le ku pfuneni vaakatiko yi le ku pfuneni vanhu misava hinkwayo loko hi kuma mimirhi ya xintu swo swi vula ku hi ngo mirhi ya xintu ku na le Brazil ku na mirhi ya xintu Europe hinkwayo kahle ku hava na mirhi ya xintu nga ri ku kona misinya yona leyiwani so va veka siku kusukela ti 25 kusukela ti 31 so hi ti 25 li vitaniwa African Medicine Week laha ku sungula ku loko mfumo wu swi kota a ku fanele ku sungula ku tlangeriwa ka ti-district to hambanahambana ivi hi ti 31 ku va na ntirho wukulu xikombiso hina hi nga la Polokwane a ku fanele ku va na ntirho wukulu Polokwane se mfumo wu le ku tsandzekeni se mina hi vurhangeri bya mina na xivono mi nge swi tshiki leswi misava yi nga swi boha ku swi fanele swi tlangeriwa hikokwalaho lembe rin'wana na rin'wana ha tlangela nkateko wa kona hi na Kruger National Park leyi nga tisa swimilani swo ringana vo ma 300 ku ta nyika tin'anga va ta byala va dyondzisa ku mimirhi va yi byala njhani so i mhaka kahle xo xikongomelo kulu leswi endla ku ni ya mahlweni ni ku pfhumba leri kumbexani ku tsundzuka loko ku nga heleli moyeni a hi yeni mahlweni hi tlangela mirhi ya xintu kun'wana na un'wana a swi tiva ku mirhi ya xintu ku hava nandzu ka swona ku va mirhi lowu munhu a swekaka a verisa tidyela a hola Thewu na muingiseri a hi tseleni ntsale na minete prof mi hetsela mi ku yini ka vaaki i va mani lava nga na lunghelo ra kuta ku nga ta munhu un'wana na un'wana na koho hi sungula nkarhi muni hi sota hi ti 31 loko ti ya sungula vo ma 6 laha ku nga ta phahliwa hi mhaka nkoka swinene yoleyo hi ta va hi kha hi phahla hi byela vakokwani ku va khensa va hundze emisaveni va nga swi vonangi hina hi na nkateko hi le ku swi voneni so ku ta va na va media vo hambanahambana ku ta munhu un'wana na un'wana Thewu ka ntirho wo tlangela mimirhi ya xintu a ku na ndilakano u munhu nkulu munhu ntsongo futhi ni nga tsaka na loko u ta vantshwa va ta kota ku twa mahungu leswi nga ta vulavuriwa hi swivulavulo xa siku ku va va hlohlotela vanhu ku va va hlonipha nhova sweswi vanhu va ri ku hiseni ka nhova leswi nga hoxeka nhova leyi mi hisaka hi kona la mimirhi ya xintu yi kumeka kona na mirhi yo leyi mi yi kumaka le swibedhlele yi kumeka kwala ka nhova liya so ku ta un'wana na un'wana Thewu lexi mi tsakisaka vavukosi va ta va ri kona vavukosi bya ka Mavambe ku nga vona vinyi va misava i mhaka kahle ngopfu mundzuku hi soto ku ta va na swilo swo hlamarisa so tanani un'wana na un'wana va swi kota ku ta munghana na leyi a na yi ta haxa hi ri kwalaya tanani mi ta vona na to tinqambi mi ta vona na vo Thewu kwalaya na van'wana na van'wana Thewu na muingiseri prof a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku ringeta hi ta hlangana koho hi soto a yeni mahlweni hi tirhisa mirhi ya xintu hi ta kota ku va na rihanyo lerinene Thewu ndawu
akhenza sweswo mingisana Munghana Lonene FM xiphemu nongoroko a xi tisiwa hi ku seketeriwa hi vona va the Southern University of African Medicine. Nongoroko wu gimetiwa kwa a humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana ni nongonoko lona kambe hi Musumbunuku hi ka ku haxela wona twi kusuka kwala. Kambe sweswi hi tlherisela tintambo a Polokwane a ni famba na Sunduza wa ka Mika. Mahungu ya misava hi lama na Sesilelian Hlabangwani. Tata. Eka Malamulele, eka Minga, kuya fika eka Matiriyani. Tshama hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela.